Središnja bazo, stižemo, sve je u redu. Ok, ljudi, čekat ćemo vas na stanici. Griller, kako idu stvari? Nema šanse da puste kovčeg. Učini što možeš, ali prije nego stignu u Kabum morate im ukrasti kovčeg. Malo otopljenog sira. To je moje! Ne daj mu da pobjegne s kovčegom. Vrati nam kovčeg. Nema šanse. Uzmite ovo. Morat ćeš biti brži od toga. Ha? Sirni napad! Ne brini se, u redu sam. Ha? Ne! Odaja zlikovaca. O, što je to? Što je to? Stvarno sam nervozan. Ako je tolika tajna, sigurno je u pitanju nešto nevjerojatno. O, to je komad papira! Jako pametno, Griller. Što je ovo? Kakav nered. Što se događa? Izgleda kao stroj nevjerojatnog uništenja. Nova generacija. Dobro je da smo ga ukrali. Inače bi trebali pobjeći. Taj komad papira je stroj uništenja. To je crtež! Ok. Dobro, mislim da ovo možemo složiti. Evo popisa. Zlikovci, idemo pripremiti ovo čudovište. Središnja baza herojskog zapovjedništva. Ne smijemo im samo dopustiti da ukradu sve što izumimo. Kradu naše crteže. Ne znamo kako dobivaju kristalin, a taj prokleti enigma krade Kazum. Ne brini, Ironhead, u redu je. Dopusti im da naprave prvi potez. Sigurno ćemo ih odmah pronaći. Da, ali stvarno me iritira što mogu koristiti naše crteže. Ovaj spisak je jako čudan. Ako Stef kaže da uzmemo sve ovo, onda uzimamo. To je to, lokot je puknut. Spisak nije jako dug, samo je čudan. Rajčica? Ovaj stroj treba rajčicu? I uzmi sve što kaže. Ovo je stroj nove generacije, zar ne? Možda treba organsku energiju. Wow, ovaj spisak je jako čudan. Ne zaboravi kameru. Gdje je kamera? Tamo. Sad sam spreman. Dobro, stavimo sve ovo u kamion. Headstrong će biti sretan. Šefe, pogledaj ovo. Ti ukrali su sigurnosnu kameru. Šefe, ovo će biti zabavno. Ali, što radi? Šefe, zar ne bismo trebali krenuti? Ne, čekaj. Oni idu. Sad ćemo znati kamo idu. Griller, dodaj mi odvijač. Vrlo rado ću ti dobaciti turbo twist. Uhvati ga. Dobro. Ovo izgleda spremno. Nevjerojatno je. Ali kako funkcionira? Sad ćemo vidjeti. Isprobajmo ga. Zašuti, Headstrong. Prekasno. O ne! Ovo ne može biti. To je pizza. Zar ne želiš komad cheese champ? Zbilja je ukusna. Ne, hvala. Nisam jako gladan. Hajde, Headstrong, sjedi s nama. Otkrio si naš tajni stroj. Moram priznati da si uspio napraviti najbolju pizzu u gradu Kabum. Da. Više nikad neću jesti pizzu.